Karbi Anglong along setami Beha bepar aron atang keklem kedam ponji aphan lapen Karbi Anglong Termas Council aphan an sose menu ke palong pon thuji aphan mang ponsi kedam tang aporahut All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry mahang pathek pon detpen saya mo keklem kapang chenji aphan kedam tang arkoni phai kebarni pherangke amei kangni pon Labangso pherangke amei along Jasimet Karbi Anglong along All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry hinpen kupipia hin along si kepar loma anparta Beha bepar keklem kedam along aron atang phuthak pherangke amei along pachini pon Karbi Anglong along Beha bepar keklem kedam along Trading license abi pinpen sai keklem honthe meme Beha bepar haihui along ansetami nilitum prabjin pen anparta aron atang pen keklem kedam ja phansi nilitum chisik chedang loputa ningje pon Commerce and Industry bang itu function bang mana non prabjin pen nilitum Karbi Anglong aru asam nilitum lato abang active phone ko la silagap kisuman itumolong rules and regulations ng mukha bang doji lapen kunana si effect di mal sola mang kan itumolong doji la sola ko kasi itum ini dia hoi phanta penda atau hoi phanta pachi tang tu mal helo la si All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry la bang Karbi Anglong arlo kido promo ko la Beha bepar pen jenglok lapen non kiturmi yudatum ani kon yudatum aphan isi opportunity dai isi dulu lapen ason saksi yudatum along claim bepar Beha pe kecenglok lahaya pu jangan sampai itu rumah ko monitoring ke kuri je pasi itu dalam Chamber of Commerce akhir pe itu saya isi kolom tas dagang bang ke non ke cengsi bang ke itu lah pride illegal alam kamak tak masih itu dam di alam kenapa apa kenang sort kenang itu sini loh Karbi Anglong lo keklem di kedam di apa par alam kami itu aron dado trading license pen kejenglok lapen unconditional mana cipetik tipin pen keklem apa par lapen cepaci ini pin pen keklem apa par lai lam aku tak akan itu mana soalong antar itu mana lah so All Hills Tribe Chamber of Commerce hin basi industry hin basi itu claim konpo lah sudah hai aku tak akan sampai itu lah non lah kasoro dagang bom ini pada apa sampai itu masuk kami claim masuk tempat yang konpo Karbi Anglong along chojor cholang ahin anam kelong nangjia tengpen kelong jia phan anparta thedung Beha bepar keklem along KAAC aphan menu kelele son dokok titi bonta nilitum lahai along ansetami claim dampen KAAC along menu ke pale jia phan setami claim ponpo upcoming project ke bangkira itu tengpolo skill small scale industry ram tha asinonda itu molong unemployed youth itu topik rang tu maram itu skill training lahai ka bangki ko Asalnya training apa angke small scale industry, jadi itu kom hack capital pen itu ke keklem tech bima, pasola apa kita itu baga training itu kalau pen machineries kami itu baga ka provide pas kami itu claim konpo la pen, pasong bong buyback kuna pe sih ke keklem product kuna sih ke jor thegi mal pen, kuna sih ke jor poni mal hack quickly kami itu report people, apa surat hasil akaprek department lo pasal akaprek kam pasal council lo revenue ke lele bostu kan revenue ka pilih pas kami itu claim konpo ada mana development apa itu Karbi Anglong same pasal claim konpo kami ladak prior along bangke revenue abida tadu ko di sila hai revenue kami council lo ke doji pan pa council lo se revenue ke lele pas kami itu check and balance tadu konpo sekali lah subject masih itu mela commercial itu pernah ko posisi itu lah so bangke itu non practice kami itu kami pun Bangso AHTCCI asong mesen pen kechari ponji aphan chairman Biroton Teron aphan arpu pe ponlo lapen John Tendon be aphan kongchun bang rangsina be aphan dihin rimbang lapen pinangan atum aphan arpu pe ponsi bangso AHTCCI asong mesen pen keklem kedam ji aphan chisik pon News report Longsodaringti Karbi Anglong live